dobili smo dve močne tekme nasprotnikov, ki igrajo na Evropskem prvenstvu, to smo si želeli in tukaj se odlično počutimo in upam, da še kdaj pridemo. We are absolutely satisfied. The organization, the event itself was absolutely perfectly prepared. If the calendar allows us to come over, we will agree always to participate. I hope this event becomes a traditional tournament also for the next year. So anytime there will be a chance for us and we'll be invited, we're glad to come again. Mislim, vrhunski turnir, vrhunski grad, vrhunsko mjesto. Sve u svemu odlično, svi su igrači, mislim štab zadovoljni. Mogu reći čista desetka i ako bude sljedeće godine opet. Evo, zahvaljujem se ja prvo domaćinu na gostoprimstvu, više nego dobro, znači odlično, Bog da bude više ovakvih turnira i rado ćemo to dati. So it's really important to make a tournament as a UMAC National Cup. So we hope this competition will continue in the future to give experience for players for the future. And the organization is perfect, all is perfect. So it's top for us to make this tournament. The hotel was fabulous. UMAC is incredible. Moram reči, da sem izjemno zadovoljen, predvsem zaradi dejstva, ker so ekipe oziroma reprezentance in zveze izrazile navdušenje nad še enim novim projektom. Vsekakor bi se rad zahvalil vsem udeležencem, ker so potrdili udeležbo in bili prisotni na prvem futsal turnirju UMAC Nations Cup. Še bolj strateško se bomo lotili promocije futsala skozi razne dogodke.